We walk in the light, walk in the light, walk in the light, walk in the light of God. We walk in the light, walk in the light, walk in the light, walk in the light of God. My brother, walk in the light of God. My brother, walk in the light of God. Bomme le bontate ba hlankana le barwetsana, ke tla hape moso wa letsatsi la kasheno ke ho fihlella kae le kae mo ka tswang o le teng e le morutisolo wa hago wa ka mekha. Ke re ntumelle ke go dumedise motho wa modimo, ke go dumedisa lebitsong le matla la mmoloki le mophulusi e le Jesu Kriste. Na le wena re tla re kopana hape ke tswa ke le mo kerekeng ya Bantu Reformed Church of South Africa. Re tla re theola ditaba tsa lehodimo mo nna le wena ke batlang re tseya leeto mmoho o ka tswa o yetsa mosebetsi o rileng ka hare ho lelapa la gago. Ke batla nna le wena re re modimo modimo o santse o le modimo wa rona, re tshepetse mo ho wena ebile re llela mo ho wena. Ntumelle ke re motho wa modimo mo teng lentswe la modimo mo ho Johane le hlalosa hore lefatshe le tlhoile badumedi. Re iphitlhela re le mo pitlaganong ye kgolo, empa modimo wa rona ena re ntse re na le tshepo mo ho yena. E tlo nna le wena pele re tsimolla ditaba tsa letsatsi la kasheno, re kope modimo ka thapelo a re rapele. Re phahamisetsa mahlo a rona dithabeng mo thuso ya rona e tswang teng. Thuso ya rona e tswa kae? Thuso ya rona e tswa ho wena Jehova ya yentseng mahodimo le lefatshe le lewatle le dintho tsotlhe tse re di bonang. Morena le modimo wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, o re peputse wa re fitlhisa selemong sa 2021. Ke ka mohau le lerato le lereko la gago re ileng ra bona 2021. Modimo ya lokileng re ya o leboga, re re o ya halalela, o ya halalela. Ha gona ya tshwanang le wena ka khalaletso modimo, o re etseditse tse ngata modimo. Re feta ka hare go malwetsi, re feta ka hare go dikotsi, empa wena modimo wa rona wa nna thuso mo ba ba batlang sefatlhego sa gago, wa nna botshabelo mo ba ba tshabelang mo go wena, wa nna mopholosi mo ba ba batlang pholoso ya gago. Le moso wa letsatsi le ke sentsene ke bua bophelo over tlhogo tsotlhe modimo tse di tla tsenang le rona ka hare go tshebeletso eno. Ke re moya wa modimo o phelang a o ke o theoge bosha mo 2021, o nne ona o re rutang taba tse tshwanehileng tsa lentswe la gago. Modimo ya lokileng ka lebaka la morena Jesu, ke ema kgatlhanong le mewa yotlhe e ka re sitisang. Papa ya matla otlhe re santsene re tlo theola ditaba tsa lehodimo, re mema moya wa gago gore ebe ona o re tataisang, o be ona o re rutang ka hare go tshebeletso ena. Re kopa tsena tsotlhe modimo, re tshepa lebitso le le matla la mmoloki le mopholosi e le Jesu Kriste. Amen. Bomme le bontate ba ena le dikhaitsadi mo re ka tswang re le teng na le wena motho wa modimo, re iphitlhela re le mo tlalelong e kgolo ha 2021 e tsena, empa rona re le boemong ba kereke re rata re tlisa mantswe a tshepo, mantswe a phedisang motho yo kwa teng. Ke rata ke le raya ke re modimo wa rona
wa tshepahala. Modimo wa rona o na le matla. Lentswe la hage ha re le ka le dumela ra le kuka ka tumelo, ra amohela ditaba tsa lehodimo ka mo lehodimo le folosang lentswe la ona. Modimo wa rona a ka nna le utlwelo botlhoko mo go rona ka ho iponahatsa le go atamela lebitso la hage ka poifo le tshabo ya lentswe la Modimo. Dumelle ke re motho wa Modimo nna le wena ha re ka re tlile go thaola ditaba tsa lehodimo, re tlile go bala testamenteng e ntjha, re tlile go tseya dibuka e le dibuka tse pedi. Buka ya pele e re tseyang e tla ba buka ya ba Filipi kgaolo ya boraro, re tseya temana ya 13 re emise mo temaneng ya 14. Buka ya ba Filipi chapter 3 re tlilo go bala verse 13 and 14. Buka ya rona, buka ya bobedi e re tlang re tlilo go e bala ke buka ya Johane 15. Re tseya temana e le nngwe mogo, re tseya temana ya bohlano. John chapter 15 yona re tlilo go bala verse 5. John chapter 15 yona re tlilo go bala fela verse 5. Ga o bone buka ya rona ya pele e leng buka ya ba Filipi chapter 3 verse 13 e balega ka mokgwa. Bagaetsho nna ha ke ikanye gore ke setse ke tshwere, mme selo se le sengwe ke a se dira ke se, ke lebala dilo tse di kwa morago ke gakamalela tse di kwa pele, ke siana bokhutlo tsa tshiano, ke tabogela sekhele sa pitso ya legodimo ya Modimo mo go Kriste Jesu. Lentswe la rona la bobedi, buka ya Johane chapter 15 yona re bala verse 5 fela. Ha o bone verse 5 e balega ka mokgwa. Ke nna setlhare sa moweine, lona le dikala, yona mo go nna le nna ke le mo go yena o ungwa maungo a mantsi, gonne kwa ntle game ga lo kake lwa dira sepe. Amen. Leo ke lentswe la Modimo e ka Modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la Modimo a le dirisa. A re rapele re lebogele lentswe la Modimo. Modimo ya matla otlhe, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, lentswe la gago le tlhalositswe, lentswe la gago le badilwe. Papa ya matla otlhe, re santsene re le badile ka tsela ena, re fe matla a go le tlhalosa. Moya o halalelang ebe ona o re thusang go tlhalosa ditaba tsa gago. Papa ka lebitso le le matla la mmoloki Jesu, tutubolla tsebe ya mang le mang Modimo ya emetseng go utlwa lentswe le mo re go sitetseng teng Modimo, re tshwarele dibetsa rona, re hloka sefahlego sa gago, re hloka matla a gago. Re santsene re tsena mo 2021, re kopela gore ebe wena o tsamayang le rona, ebe wena o re tataisang. Papa ya matla otlhe, ditaba tsa gago tsa legodimo ga di tla di tlile go theoga Modimo ya matla otlhe, ebe tsona tse di tsosang motho yo kwa teng, ebe tsona tse di re rutang. Re kopa tsena tsotlhe Modimo, re tshepa lebitso le le matla la mmoloki Jesu ya bakwang le go rena ka o sa feleng. Amen. Bomme le bontate, bayena le dikhaitsadi, re tla hape selemong sa 2021 mo ke tlang ke kopana le wena, re tla re theola ditaba tsa lehodimo. Dumelle ke re nna le wena re iphitlhela re kopana le mantswe a atlang a re kuka mo magaeng a rona, a re kuka le go tsosa motho yo kwa teng.
lekwalo la rona la pele leo re le badileng re kopana le motlhanka wa Modimo moapostolo Paulos a kwala phutego ya Bafilipi mo e leng gore o ba tlisetsa mantswe a gore ba seke ba latlhela toulo, ba seke ba losa tshepo, ba seke ba latlha morena Jesu. Lentswe mo nna le wena re badileng teng Paulos mo a buang le batho ba mo teng o ba etsetsa sekai ka yena gore ba haetsho na ga ke kane gore ke setse ke tshwerwe ga ke latlhele toulo mo bophelong mo ke tshelang teng. Are ba yena lentswe le ke ileng ka le amohela ke santsene ke le moetsa dibio motsho e santsene e le lona. Paulos o re mo go bona nna ke santsene ke lebeletse thuso le tshwarelo e tswang go morena Jesu o re mo ditemaneng tse nna le wena re di badileng mo go verse 13 a re ba haetsho na ga ke ikanye gore ke tshwerwe mme selo se le sengwe ke a se dira ke lebella dintho tse di kwa pele ke lebala tse di kwa morago. Bothata ba taba ke bona batho ba neng a tsamaya le bona ba ne ba lebella ko ba tswang teng ba sa lebelle ko ba yang teng. Na le wena ha re lebella 2020 re iphitlhela e le hore ha re lebella 2020 ne e sa re tshwarela tse pila, ne e sa re tshwarela tse di monate, empa nna le wena re tsena mo 2021 re tlamehile gore re tshwane le Paulos re gakamalele tse di kwa pele, re lebelle dintho tse di kwa pele. Lentswe ha a ba rotloetsa a re ke lebala dintho tse di kwa morago ke gakamalela tse di kwa pele, empa mantswe ya ke a ratang ke ya a re ke sianna bokhutlo ba tshiano jwa legodimo ke tabohela sekhele sa pitso ya legodimo mo go Kriste Jesu. Na le wena re tlamehile maemo a le mabe jwang kapa jwang, na le wena re tshwantse re itse Modimo jwale ka mophulusi, na le wena re tlamehile re itse Modimo wa rona e le ena setshabelo sa rona. Re tlamehile gore re itse gore thuso re e lopa mo Modimong, matla re a bitsetsa mo Modimong. Paulos ga a ba rotloetsa gore setšhaba sa Modimo ga ke latlhele toulo ebile ga ke nyeme moko, ke ntse ke lebeletse sekhele sa pitso ya legodimo. Ba bangata ba rona le difamily tsa rona re iphitlhetse e le gore ba bang ba rona mo selemong sa 2020 ba ile ba losa mesebetsi, ba ile ba hloka hola le hola, empa ha re ke ra lebella tse di ileng di a re tshwara le go tshwara maphelo a rona, re ka losa focus mo go lebelleng lentswe la Modimo le go tshepa Modimo wa rona. Lentswe ke le reng ke lebala tse di kwa morago tse di ileng ka feta mo go tsona, tseo di ileng ka di experience ka ke lebella tse di kwa pele tse di tla tlang di ntswela molemo, gobane nna le wena ha re ka tadima mo re neng re tshela re le naga yo yotlhe re iphitlhetse e le hore COVID e amile maphelo a rona ka tsela e leng hore ga ya rata ke batho ba botlhe. Empa jwale ka monna wa Modimo ke rata ke tlisa mantswe a tshepo a hore Modimo yena e santse e le Modimo, Modimo yena o santsene a tshepahala.
ke batla hore nna le wena re etse motlhodithero ka mantswe a re re go batla modimo ka pelo ya nnete ba yana ke khale re ntse re le ka hare ho dikereke re rapela modimo wa rona empa re sa focus le ho lwela tse di kwa pele ke batla nna le wena re a re batle modimo wa rona a re hakamaleleng pitso ya lehodimo a re hakamaleleng ntwa ya lehodimo na le wena nama tsa rona di ka ba bokoa jang kapa jang nama tsa rona di ka ama ke malwetse nama tsa rona di ka tshwenyega ha bohloko empa moya o tlhoka go khora moya o batla lehodimo moya o lebeletse thuso mo modimong ha nna le wena re ka lebella lehodimo ra etsa Paulosi ra mo ekisa rare ha re ikane hore ke bokhutlo ba maphelo a rona COVID-19 e ka ba teng kgotsa ya seke ya ba teng rona re hakamalla tse di kwa pele rona re lebella pitso ya lehodimo rona re lebella thuso mo go Kriste Jesu e re lentswe la modimo a re lebelletse di kwa pele re lebalentse di kwa morago gobane ha re ka lebella tse di kwa morago tseo di entseng ke rona ke tsengata re ile ra tsamaya re leofa re ile ra tsamaya re senyetsa batho re ile ra tsamaya re khupisa batho re ile ra tsamaya re lwana le batho re ile ra tsamaya re roga batho re ile ra tsamaya re lwantsha malapa re lwantsha le dikereke empa lentswe ke le reng lebella tse di kwa pele hakamalla lehodimo lwela tshiano o khona hore o fenye sekhele sa hago Paulosi ena o re na ha ke latlhele toulo le ha ba bangata ba ka mphithela pele empa le nna ke nyaka o fitlha ko moleng wa tlholo hore le nna ke fumane sekhele sa me ke katla ke tsamaya staraha ba bang ba tabo haholo akere na kwangwe o bona batho ba ba haufi le wena ba tsweletse o bona batho ba ba leng haufi le wena ba tlehile ka mesebetsi o bona batho ba ba leng haufi le wena di business tsa bona di tswella sentle empa wena mo teng o sokola ha botlhoko Paulosi a re nna ha ke ikanye hore ke tshwere ke lebella puso le sekhele sa lehodimo ke batla ho fitlha hore le nna ke fumane mokhaka wa tlholo le nna ke fumane sekhele sa hore ke ile ka tsenna reisi le rona mo re leng teng re iphitlhela e le hore botshelo ba rona re ya bombatha empa ha re tlamelo re fitlhe re amohetse Kriste Jesu ba bang ba mo tlohela mo tseleng ba bang ba nyemisa ke dintho tse ngata moko ha ba sana taba le modimo ba loser focus mo modimo ke ka mo ke reng a re batle modimo re mo ngapelele re lebelle tshiano ya sekhele sa rona re lebelle ho fumana motheka wa tlholo o re fumana mo ho Kriste Jesu Paulosi a re nna ke tabogela sekhele sa pitso ya lehodimo mo ho Kriste Jesu ke tabogela sekhele sa pitso ya lehodimo mo ho Kriste Jesu ke motho ya sa losang focus ya lebeletse matla le thuso mo modimong le ka mo ke reng go batla modimo a re lebelle matla a batho ba ba batla modimo go batla modimo ka nnete re mitse ka nnete re mo kope
potso ka nnete gore mo reiseng ya rona re ya re tsenna gore re fitlhe bophelong, gore re fitlhe ka kwa ga bophelo re ntse re aparetse kgotsa re ngaparetse morena Jesu. Re seke ra loser focus, batla modimo wa gago mo ngaparele, o mo tshware, o tsamaye le yena gore o kgone go fumana motlhaka wa tlholo. Paulos a re nna ga ke latlhe letoulo, ke lebelela tse di kwa pele, ke gakgamalla tse di kwa pele, ke batla go bona ke feditse race ya me. Re ba bangata ba dileng ra tsamaya re wa mewa, ba bang ba rona ba tsene e le ditho tse kgolo tsa kereke, ba na le mafolofolo a maholo, ba rapela le go rorisa modimo wa rona. Ka jeno ga ba sana taba le modimo, ba itlhokomolositse ena. Ba bang ba rona ne ba re ha ba bua le evangeli ya modimo, o tlo ka re magodimo a ka bulega o tsene, gobane ba ne ba bua evangeli e phelang, empa ba ile ba latlha modimo mo tseleng, ba lebala leeto le ba le tsereng la gore ba tshwantse ba fitlhe ko tlholong, ba mo latlha ba santse ba le monameng. Ba bang ba rona ba ne ba le dibini tse tlhwatlhwa ka gare go kereke ya rona. Ka jeno ga ba sana taba, moya o o wele, ga o sa le teng ka gare go dikereke, ebile le ga dipina tsa ditlhalaletso di bina ga ba sana taba le modimo, ba ikgatolositse ena, ba lositse focus. Paulos a re batlang modimo, lebelela tse di kwa pele, sianela bokhutlo ba pitso ya legodimo. Re tsena mo ngwageng wa 2021, re iphitlhela gape re le mo sepitleng se segolo mo ba ba losang focus, ga ba sa tsaya modimo wa rona, ga ba sa mo tsaya serious. Empa Paulos a re bagaetsho, nna ga ka itlhoboga, ke lebelela tse di kwa pele, ke gakgamalela mo lephelo laka leo ke tsena mo go lona, ke sianna for pitso ya legodimo. A nna le wena re tseye botlhale bo Paulos a re bolelelang ka bona, gore re seke ra ikaya jwale ka batho bao re tshwereng, re seke ra ikaya jwale ka batho ba re setlheleng re na le motho o re ka llelang mo go yena. Paulos jwale ka ha e ne e le moetsa dibe yo motsho, ha dintho di simolla di nna boima, ba baneng a ba rerela evangeli ba simolla ba nyatsa lentswe la modimo, ena wa ba khotatsa a re batho ba modimo, nako e santse e le teng, bophelo bo santse bo le monameng. Nna ke le moapostolo Paulos, ke le bolella ka nna ke re ga ka itlhoboga, ke santse ke le monameng. Le wena ga ke batla gore o itlhoboge, o santse o le monameng, o bone bophelo ka tsela e nngwe. O ka tare bophelo ga ba go tshwarela sepe, o kry-a o nyatsatsa bophelo, o kry-a o sena tshepo, o tenegela bophelo ba gago, o fumane o palela le go ithata ka lebaka la gore o latlhela toulo. Lentswe lere o seke wa itlhoboga mo leng teng, batla modimo, tabogela sekgele sa gago sa pitso ya legodimo mo go Kreste Jesu. Lebala tse di kwa morago tse di ileng di a o etsagalela le tseo wena o ileng wa di etsa, gakgamalla tse di kwa pele, tseya sekgele sa gago, lwela go phunyeletsa. Bantsi ba rona ba tlebe ba etsa di-resolution tse ngata-ngata selemo le selemo, ga ngwaga o simolola batho ba etsa di-resolution, empa ga ba le mo leetong ba lebala di-resolutions tsa bona, ba phela bophelo bo bo boatla gape, ba phela maphelo a sa batlegeng,
empa lentswe ke le reng focusa o lebelletse di kwa pele tsao di tla ho tswela molemo o lebelle sekhele sa hago sa pitso ya lehodimo. Paulos mo ditemaneng tse di kwa tlase tse e le gore nna le wena hara dibala o tlhalosa gore rona re fumana mopholosi e leng Jesu Kriste. Verse 20 e re sa e balang e re mme rona lehae la rona le kwa mahodimong re bile re lebelletse mopholosi go boa teng e bong Jesu Kriste. Ke a ipueletsa verse 20 e re sa e balang e re mme rona lehae la rona le kwa mahodimong re bile re lebelletse mopholosi go boa teng e bong morena wa rona Jesu Kriste. Ha gona ka tsela e nngwe mo go botlhe ba ba tshepela modimo re tlamega gore re lebelle lehodimo re batla morena Jesu re batla thuso mo go yena gobane ba re mopholosi o tla tswa a le lehodimong. Paulos le yena o re sekhele sa se sianang ke sekhele sa pitso ya lehodimo. Ha gona go re ka tshabelang teng ha ise gore re tshabele go morena Jesu. Ke ka mo ke reng batlang modimo mo 2021 re tsamaya le yena mo 2021 gobane mopholosi yo o tswa a le ko lehodimong ko nna le wena re tsianang bophelo ba rona. Mopholosi yo ke Kriste Jesu o ile gore sekhele se le gore re a se tabogela mothaka o tlamehile re o feke yena gore motho yo kwa teng a khone go fumana bophelo gore motho yo kwa teng a khone gore a phele. Ba re mopholosi yo e leng Kriste Jesu ke yena ya tlatlang go tla go thusa nna le wena ha re tsamaya mo lefatsheng le re tsamaya re itebala re losa focus re lebella tse re di sentseng ko morago re lebella le tse di kwa tse e leng gore lefatshe le la re etsetsa tsona ra lebala modimo wa rona re tlilo go losa haholo gobane mopholosi o kwa pele ko re hakamaletseng teng gobane mopholosi o kwa re tlamehile re kre mothaka wa rona wa tholo teng. Ba yena nna le wena dintho ke tse ngata tse e le gore re ka di tadima mo maphelong a rona di ka tswa di entse ke rona diphoso tse ba bang ba ka tswa ba re etseditse diphoso empa lentswe la modimo ka sheno beke ya mathomo ya ngwaga ke sa mantswe a maholo a tla modimo o gakamaletse di kwa pele a karela modimo ya ka beithene ya gago o tsamaye le yena gore o khone gore o fitlhe mo mothakeng wa tlolo o khone gore o fitlhe o fumane tlolo ya gago. So tse dingata di re tshwenya re ka khona ho wina ha re batla sefatlhego sa modimo tseo tse ngata tseo e leng gore di re tshwenya le malapa a rona ha re ka se ke ra loser focus ra lebella lehodimo ra batla sefatlhego sa modimo. Modimo a ka re etsa ka mohau le gore re khone gore re tlhole mo go tsotsotlhe tseo di re etsagalang. Motho wa modimo lentswe la modimo ha le etse phoso mo go batho bo botlhe ba ba le amohelang ba le dumela ka pelo. Ke santsene ke dumelana le mantswe a Paulos a tsosa motho yo kwa teng re ne re itlhobohile re bona re latlhegella ke metswalle ya rona re ne re itlhobohile re bona batsadi ba rona ba re sia re ne re itlhobohile re bona bolwetse ba corona bo polaya lefatshe gagolo re ne re itlhobohile re bona batho ba lusa mesebetsi re ne re itlhobohile empa lentswe la modimo le khutla le tla mo go rona gape le re seke ra nyema moko ra re tshwere re seke
ra nyema moko ra re ke bokhutlo ba bophelo ba rona. Paulose o re lebala tsotlhe tse di kwa morago lebella tse di kwa pele lwela tshiano ya legodimo re rapele modimo wa rona re mo batle re mo tshware re tsamaye le yena maimeng ka re ho malapa a rona. Modimo wa rona re tsamaise gobane Satan o fologile o duba malapa a rona o hlakahlakanya balekane. Modimo wa rona re mo kope tsamaya le rona modimo go ya re fitlhella mokhaka wa hlolo. Re mo kope modimo ka re mesebetsi ya rona ya matsogo re ile ra tsamaya re ilusa. Ba bang ba bona ba irile kreile di retrenchment, ba bang ba bona ba kubilwe ha bohloko, empa re se ka ra loser focus. Re kope modimo re matle tsamaya le rona o be se sireletso mo go rona re khona re fitlhe mo mohlakeng wa hlolo. Re khona re fitlhe re ntse re na le modimo gare o di kereke re iphitlhela e le hore di-structure le dikereke di alwana, empa modimo wa rona re santsene re tloga go le jalo re ya o kopa tsamaya le rona re rute ke wena ka lentswe la gago, re rute ke wena tabeng tsotlhe tse lokileng. Rona botswe go tsene bo wena go age bo wena modimo ya lokileng re nne re mmeile mo pele ga o ke wa tadima mahaimo re tshelang o iphitlhela e le hore o ile wa loser focus ka lebaka la hore o palla ko ya kerekeng. Baagisane ba o tsaya hampe ka lebaka la hore wa ba lwantsha ga o feta ka phuka tsa o tsa thuto ba o bona o le motho ya nyatsehileng. Tsamaya o etse khotso le bona, o etse boagisane bo botle, boikgogomoso bo bo mo go rona. Re bo latlhele ko thoko, batla modimo, tsamaya le yena e be yena tshireletso mo leetong la 2021 o khona go fitlha mo mokhakeng wa hlolo. Ba bang ba batho re iphitlhela e le hore ke re e ne le ditokolo tse phelang tse mafolofolo ka gare go ditshebeletso tsa kereke. Ka jeno ha o ka batadima ha e sa le batho ba ba batlang lebitso la modimo gobane ba ile ba loser focus. Ha ke batle gore mo wena mo bantu yo motle, mo wena ngwane wetso mme le khaitsadi mo ba ba amohela lentswe e re lose focus ya gore re batle modimo. Re se ke ra tsamaya ra shiana race e ya 2021 re sena modimo. Lentswe la rona, lentswe la bobedi ke lentswe la Johane mo morena Jesu a etsetsang barutwa ba gage a ba tshwantshana ka setlhare sa moveine le dikala tsa teng. Mantswe ke tsere fela temana e le nngwe mogo, temana e ke tsereng ke mo e leng gore Kriste ka sebele sa gage o bolella batho a re ena ke setlhare a tshwantse. Ke batla gore ke a tlise mo morena Jesu ga a botsa barutwa ba gage o re mo go yena ke setlhare, ga re bona ke dikala tse e le gore di tshwantse di ungwe maungo a mangata, empa dikala tse di leng mo go Keresete di tshepisiwa gore le tla ungwa thata, tse e leng gore ga di mo go Keresete ba re ga di no go ungwa. Ditemana tse ding di tlhalosa gore ga dikala di sa ungwe di a khatiwa, di a tloswa gobane ga di na mosebetsi, ga di na mosola wa gore goreng di le mo setlhareng se. Ba re di a kgaolwa, empa ga di kalana
tse phelang di ntsha maungo ba re tseo tsona ke tseo di hlokomelwang, tseo tsona ke tseo di fumanang maungo a matle. Nna le wena kajeno le re bua ka tshiano ya lehodimo, re bua ka ho batla Modimo, re bua ka sekhele se re se fumana mo ho Kriste Jesu. Lentswe le tlhalosa hore Morena Jesu ka sebele sa hae a re ena ke setlhare, rona re dikala. Se potso ke hore wena o le kala le jwang, o le kala le se le la loser focus, la palla ke ho yengwa, la rengwa mo setlhareng, kgotsa o le kala le batlang ho phela le ntshe maungo a bophelo, o le kala le leng hore le tla tlisa bophelo maphelong a batho. Batho ba tla ja ka wena, batho ba tla phela ka wena. O tla re ha o bua wa bua khotso, ha o rera wa rera khotso, ha o rapella wa rapella lefatshe, ha o tsotlhe tseo di etsang ya ba maungo a matle mo lefatsheng mo re tshelang teng. Morena Jesu o re dikalana tse di leng mo ho nna di tla ungwa maungo a matle, empa tse e leng gore ga di na mosola di ile go kgatwa. Temana ha o e bala yo yotlhe ya mo 15 e re ebile tse khatilweng ka lebaka la hore ga di na mosebetsi di a tsewa, re etsa dikhong ka tsona, re a di tjhesa, re a di besa. Ana lo wena o nyaka ipona o ile diheleng, o ile ho tjheswa na? Ana le wena o nyaka o bona o latlhetswe mo mollong o moholo ka lebaka la hore o nnile kala e sena mosebetsi, o nnile kala e tlisang tlhakatlhakano, o nnile kala e senang taba le Modimo. Na wena o batla ho ba kala e jwang? Lentswe ke le rege ba ba le mmogo nna ke le setlhare sa mobeiye, ba re maungo a ona a tla ba matle, maungo a ona a tla ba a batho ba ratang. A nna le wena re tle mo ho Jesu, re batle Jesu, re tshwarelle mo setlhareng se, re be dikala tse lokileng mo selemong tsa 2021. Re tsamaye le Modimo mo re tsamayang teng. Modimo wa rona o tla etsa gore nna le wena re ungwe gagolo ha re ka se ra losa focus. Phrase ya bofelo e ke e ratang e leng kwa tlase e re go nne kwa ntle game ga le ka kela dira sepe. Re ne re ditleba re ra itse mo 2020 le dilemo tse dintse di fetileng, re ne re tlisitse borona, re ne re etsa dilo ka borona. Lentswe le re go nne kwa ntle game ga le ka kela dira sepe. Kwa ntle ga Morena Jesu ga re na bophelo, kwa ntle ga Modimo re iphitlhela e le gore re tlilo go tlola. A nna le wena re batle Modimo wa rona, a nna le wena re šiane tlholo e, re na le Modimo wa rona. O mane lentswe le re kwa ntle ga gage ga re na go etsa sepe. Setlhare se le ga e ka ba dikala ya nna tsona, setlhare se se teng ga di no go ungwa. Setlhare se tlamehile gore se eme, dikala di tswe di kgone gore di ntshe maungo. Lentswe le re mo maphelong a rona dikgwetlho tse di le ra tsamaya re nna le tsona, ga e le rona re le ba bang ga re na go fenya, empa ga re ka betsa Modimo, ra batla Modimo,
modimo mo mathateng a rona, modimo mo matsapeng a rona o tla ba le rona. Empa ha go ba bonolo. Di swai phutego ya ba Filipi ile ya tsamaya e nyaka o tepella le o lose focus. Gobane re rata dilo di etsahala ka tsela ya rona e seng ka tsela ya modimo. Ha go nna bonolo go batla fela gore o seke wa lose focus. Ga khamalla tse di kwa pele, lebella le godimo, o batle modimo. E ka modimo a ka hlogonolofatsa mantswe a boletseng ka bonnyane le bofokodi wa kwa le mo dipelong tsa rona ka enke ya lerato. Amen. A re apele le bogele mantswe. Modimo ya matla otlhe, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, o Jehova Ropha, o Jehova Nisi, modimo ya re fantseng ngata le tse rona re sa di kopang, modimo ya re hlolelang. Papa, ka lebitso le le matla la mmoloki Jesu, re ka bo re le mabitla, re ka bo re sa phele, o santse le o re file monyetla modimo re sa le mo lefatsheng. Re rute ke wena modimo, re ya go hloka, re kopa hore 2021 tsamaya le rona, re batla sefatlhego sa gago, o seke wa re tlohela, re tsamaise 2021 ka gare go malwetse a mangata, ka gare go tlhokego ya mesebetsi, ka gare go tlhokego ya dijo. Re tsamaya le rona, ebe wena o re etsetsang tsela mo re sitwang teng modimo, ebe wena o re phatsimetsetsang sefatlhego sa gago mo re haelang teng, ebe wena o re tlatsang ka matla a gago. Modimo re ya go hloka re le kereke ya gago, modimo re ya go hloka re le malapa a gago, modimo re ya go hloka re le basebetsi mmogo kae le kae ko re sebetsang, modimo re ya go hloka moya wa kagisano le baagisane ba rona. Re tsamaya le rona modimo, ebe wena o re tataisang o re thusa. Modimo ke ya rapela ke re ka lebitso le le matla la mmoloki Jesu, bana le mang le mang modimo ya amohela lentswe le a le kuka ka tumelo. Re modimo ya matla otlhe, matla a lentswe la gago le moya o halelela le le khona go phunyeletsa jwale ka tlhaka e magare babedi. Re re bakaulengwe bao re neng re rapela le bona, bao ba leng mo moriting wa tebatso, ke tshepa lentswe la gago, ke dumela lentswe la gago, ke lokolla matla a moya o halalelang gore kae le kae mo ba leng teng ba utlwa lentswe le a ba phele, ebe di bupiwa tse phelang tsa lentswe la gago. Moya o halalelang a ebe ona o ba rotloetsang, a ebe ona o ba tsosolosang, a ebe ona o ba kukang kae le kae mo ba leng teng, gore ba go itse o le modimo, o le modimo ya phelang. Ba seke ba shwa ba sena modimo, ba lositse focus. Re tlhoka gore ebe ditokololo tse phelang tsa kereke ya gago, re tlhoka ebe ditokololo tse phelang tse tshabetseng mo lebitsong la gago, ba lebeletse bopelotlhomori bo botswa mo go Kriste Jesu e leng mopholosi wa rona. Papa ya matla otlhe, ke rapella tlhogo ya mang le mang modimo ya boifang modimo tse ya le motsotso o modimo, ke rapella mang le mang modimo ya ileng wa go kgontsha go tshela selemo sa 2020 ra fitlha mo go 2021 moya wa bophelo o ntse o le teng. Modimo ke leboga bophelo, ke leboga bophelo bo re fileng bona ba bonkgono ba rona, ba bana ba rona. Modimo ya matla otlhe o ya halalela, ga gona ya tshwanang le wena. Ba boloke re santse re tsena mo 2021, re thuse ke gona modimo, re rapella le bana ba bannyane modimo ba ba sitang ke go itwanela. Re matla a lentswe la gago a bonagale, kopela tshireletso mo go bona, bane ke bana ke masea ba iketsetsa ka go rata, ga ba tlhokomele tse ngata tse e le gore modimo re tlamehile re di tlhokomelo, empa ga seatla sa gago se ba tshireletso mo go bona. Ke na le tshepo
ebile ke na le tumelo ya gore wena o lokile o ka re etsetsa yalo ha o siti ke sepe modimo matla a gago a ile a bula mawatle matla a gago modimo a ile a etsa mollo matla a gago modimo a ile a tsosa le bafu matla a gago diritsa di ile di a phela go gana kae modimo gore ko dumela gore le rona mo lefatsheng mo ka re etsetsa mehlolo papa ya matla otlhe iponahatse a ke se ke ka swabisa ke wena jwale ka mmoledi wa lentswe la gago re etsetse modimo ka mo dipelo tsa rona di dumelang ka teng le ka mo dipelo tsa rona di go rata le go tshepa re etsetse ho ya ka ditumelo tsa rona re kopa tsena tsotlhe modimo ya matla otlhe re tshepa lebitso le le matla la mmoloki le mopholosi le Jesu Kriste amen taba sa modimo ke tseye motsotso ona ke re mabantu a matle happy new year a nna le wena re tsene mo selemong sena re tsene re itlhalohana matshwao a otlhe a COVID-19 a ba re fang ona gore le kubule ga le tlile etla letla ga la bobedi mo maphelong a rona letla le tshwere shaka e bogale le tlilo go tseya maphelo a mangata ga re ka se ke ra itlhokomela ga puso e re laela gore re apare di face mask tsa rona a re etseng jwalo ga puso e re tlhalosetsa ka di social distance a re etseng jwalo ga puso e bolela gore re hlape matsogo a rona re sanitize a re etseng jwalo le go ruta ba banyenyane ka mo re tlamehileng gore ha re le mo bathong ba bangata go di shopong le kae re tlamehile re behave ka tsela efeng modimo wa khotso a mpolokele lona ke a le rata mo le ka tswang le le teng a re tsene mo selemong sa 2021 re itlhokometse empa re rapele thata re le mo magaeng a rona re seke ra fa sathane matla a gore a tshameke ka maphelo a rona modimo ene santsene le modimo re seke ra latlha hope mo go yena amen a re amoheleng tlhogonolofatso ya modimo mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate le kopano ya matshediso a moya o halalelang di bane le rona botlhe go fitlhella go tla ga morena Jesu ka Jesu ya tshwanang ke kgalaletso le ka bosa khutlinge amen